La shet ka thei, Facebook wow ka profile ba tip-top ka dur ba shet kung ka extras Korean dance cup kaya inbox she sweet like sugar cane Windaya kindu ayu kain kasine katanggaw Ngapit ka profile wow angel ka dur ka smile ka tinray filter ba crowdjur ka postings to like luka eri tur ba babriun aju to hi she reply da hi boo miss you ka like ya ki reels ka comment da cute nang gate bangalalayo ka dream girl lutang sisien ya kindu a police bazar nga da shugle para log beru riksha wala sta like shet ka de Facebook ayu ka reality profile lense livers on 3 jd मैं सोचता हूँ मम्मी के साथ मोमोज खाए और नेटफ्लिक्स देखे प्यारी पर्पस फ्री राइड एंड सेल्फी पिक्स oh no Facebook beautiful of tricks kasi ene katangao ngayon raw tricks La shet ka day Facebook ayu ka reality profile angel like verse and tragedy ngang gate nin eat momos and watch Netflix tinray ka mutang ka free ride and selfie pics oh no Facebook beautiful of tricks kasi ene katangao ngayon train the tricks Kapa snap bang da filter 3-layer Kato natural face ini web ka wear Kato single lens searching a status bar Tang baharil ka don't like boyfriend superstar Kapan recharge ka ang phone jam Please do fast I'm your future madam Nga 500 She blocked me right there Nga susyang marway back ka mobile charger Right in my diary this must be destiny But in real life I'm just a comedy They thought everything on the screen was real But in reality it's drama Raja ko a diary Kaday ka destiny Henry kun maya nga shukel la comedy Ka post niyo ba ngayo hiha screen Kakela drama shisha real scene La shet ka thei Facebook Ngas nga vulindir Nga laring haircut na binta ka de Tang baha kindu nga siyem ya krem ka headset Kakana bayam let Wala be Facebook ka dur ka like ka smile Real life story ka shri ka style So lesson ba ngayon akanegalin Siyem dura ka face siyem dur ha ka pen Next time ngayon ika actress ha profile Nga pitchwa ka real life not just the style Di Facebook wow ka game ka client Tang shising ala shapan biye marwe nga line La shet ka thei Facebook kayu ka real